nyakati za mwisho kweli. Hatujatambua mambo haya, ni ajabu usipotambua we. Tunaishi nyakati za mwisho, Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii. Ndugu yangu we, uwe tayari, Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii. Ndugu yangu we, uwe tayari. Ni wale tu wanaomwamini Yesu, hao ndio watachukuliwa mbinguni juu. Wasiomwamini Yesu watalia na kusaga meno. Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii. Ndugu yangu we, uwe tayari, Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii. Ndugu yangu we, uwe tayari. Dalili za kurudi kwa Bwana Yesu nyingi kweli, zimeshatimia, ni hakika, kama vile vilivyoandikwa we. Tunaishi nyakati za mwisho, Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii. Ndugu yangu we, uwe tayari. Yesu atakuja kutoka mbinguni na mamlaka yote. Inatisha siku hii.